I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space. Din kienet il-mira nazzjonali li l-President Kennedy poġġa fuq il-pajjiż f'Mejju tal-1961 fl-eqen tal-Gwerra Birda bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Diskors li ta' bidu għat-tellieqa fl-ispazju bejn iż-żewġ superpotenzi ftit aktar minn xahar wara li l-kosmonawta Sovjetiku Juri Gagarin sar l-ewwel bniedem li tela fl-ispazju. Tellieqa bejn min għandu l-aħjar ideoloġija li twassal kisbiet kbar, tellieqa bejn il-komuniżmu u d-demokrazija liberali u suq ħieles. John F. Kennedy, li kien assassinat sentejn wara dak id-diskors quddiem il-Kungress Amerikan, qatt ma ra din il-mira ssir realtà. Iżda l-programm spazjali li nbeda minn Kennedy tkompla tul is-snin 60 u 50 sena ilu, fl-20 ta' Lulju 1969, l-astronauti abbord il-missjoni Apollo 11, Neil Armstrong u Buzz Aldrin kienu l-ewwel bnedmin li taw l-ewwel passi fuq il-qamar. Magħhom kien hemm ukoll l-astronauta Michael Collins. Dawn kienu l-ewwel kliem ta' Neil Armstrong. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Wara Apollo 11 kien hemm diversi missjonijiet, bl-aħħar missjoni spazjali fuq il-qamar kienet Apollo 17 li niżlet fuq il-qamar fi 11 ta' Diċembru tal-1972. Fil-waqt li t-twelid tiegħu kien dovut għal raġunijiet purament politiċi, il-programm spazjali Apollo kien minjera ta' għarfien xjentifiku u teknoloġiku u fetaħ it-triq għal aktar riċerka fl-ispazju, u t-triq għall-Space Shuttle, l-ewwel stazzjon spazjali Mir tal-Unjoni Sovjetika u llum l-Istazzjon Spazjali Internazzjonali. F'dawn l-aħħar xhur il-missjonijiet lejn il-qamar ingħataw spinta ġdida. Bħala parti mill-għan aħħar li l-bniedem jinżel fuq il-pjaneta Mars, l-Aġenzija Spazjali Amerikana NASA ħabbret il-programm spazjali Artemis bil-mirja li jkun li astronauti jerġgħu jirfsu fuq il-qamar sas-sena 2024, 52 sena wara l-aħħar missjoni lejn il-qamar.